Da, dobro večer svima. Izgleda da je ovaj moj igrač gledao neku drugu utakmicu. Nije bila dobra utakmica, nismo igrali dobro, to je sigurno. Odradili smo, što bi rekli. Ja bih želeo da iskoristim priliku da ekipi Hercegovca čestitam na velikom rezultatu, na svemu onome što su uradili do sada i da im poželim puno sreće u svim budućim utakmicama i svim budućim takmičenjima. Naravno, zahvalim navijačima koji su i ovog puta došli u velikom broju i podržavali ekipu kao što rade cele sezone. I to je bilo manje više to. Ponavljam još jednom, odrađena utakmica. Probao sam da vodim ekipu na način da razmišljamo i o tom polufinalu sutra i to je bilo to. Koliko ste zadovoljni pristupom vaših igrača s obzirom na slabiju prvu četvrtinu i da li možete da prokomentarišete učinke Balše Koprivice i Tristana Vukčevića, koji su večeras bili možda najbolji u sastavu Partizana? Evo da počnemo od njih. Jesu igrali su veoma dobru utakmicu, pogotovo Balša. Odigrao je i utakmicu zadnju u ABA ligi protiv Igokeja izvanredno i sem možda jedne ili dve situacije, sve ostalo je radio zaista na veoma visokom nivou. Postaje svestan svih onih kvaliteta koje ima i koliko je u stvari sposoban da pomogne timu. Što se tiče Tristana, takođe napadački veoma dobra utakmica, čak i odbrambeno u pojedinim trenucima na mnogo boljem nivou nego ranije i to je ono što je sigurno ohrabrujuće. Što se tiče same utakmice, da, prva četvrtina nije bila na tom nivou, ali sve ostalo što se tiče angažovanja i želje i svega ono što su pokazali igrači, nemam nikakvih primetbi. Naravno, ja bih volio da to ponekad izgleda još bolje, ali tako je kako je. Nama je velika čast i privilegija da se nalazimo na završnici Kupa Radivoja Koraća. Što se tiče današnje utakmice, mi smo negde, kažem, priželjkivali da možemo bar u prvoj četvrtini da budemo u nekom egalu sa Partizanom. Ja sam iskreno ponosan na svoje momke, kako smo se borili, kako smo izgledali u većini utakmice. O Partizanu suvišno trošiti reči, jedna od najboljih evropskih ekipa. Što se tiče, teo bi još da se zahvalim našim navijačima koji su došli u velikom broju u Niš i mislim da smo opravdali njihove očekivanja sa borbom. Što se tiče Partizanu, puno sreće u svim takmičenjima.